Kulokuthi ukhalatha sengikhona sengiphathi kuyona channel yakhe hamba phambili inkezo mina kuveza ukuthi ungakhumala bathi ilaspo namagumede mhlabe emangabe usemusha like hanzo phinde futhi ngicela ukuthi subscribe ungakhohlwa ukucomment nokulike kanjalo futhi nokushare kuyikhona okukhulu kunakho konke bafethu umcelo masikando noSmomoza usevile wazifaka zonke enyameni kwinsizwa uSaliwa kuza ngemuva ukuthi nje amxhaphaze enkundleni zokuxhumana lapha niyaziwa ngoFacebook kwisithombe ewasifaka lapha uSaliwa kuyipromo yeCD yakhe lana uSaliwa agcine ngalo base sithathe ke lesithombe basenze lapha saba yilento abafuna ukuthi sibe yona wasebhala ukuthi uSmomoza lena leli inoni lemfuyo yabantu uma nje weba imfuyo yabantu nona lokhu okuyisiqalekiso ungasho nje ukuthi ke ubhuti kaNdoni bakhamselene emakhaya ezinye insizwa semagolo kodwa ke bacebezela lokho okuyisidina bese bavika ngama cassette ubhala kanjalo nje uSmomoza egadla ke nensizwa uSaliwa sazi ke ukuthi uchaza ukutheni mangabe ekhuluma kanjena uSmomoza ngobhuti uSaliwa kodwa ke angikudedele na udluluso lakho uvo kwi-comment section ahlane khona ke sidingede khona lolu daba mina ke yila sponsor ngiphuma kanjena kodwa ke ngiyakuthembisa ukuthi ngiyabuya futhi kwi-video elandelayo nodaba olulandelayo kwakho ukusubscribe nokulike nibe nosuku olumnandi ngithanda khona.